Abisha monene kiri rwanyi rwa urimi mero thirikari ya Gavana Kawira Mwangaza niwe James Mutia na rutite mukana umurito kiri monene wa Gavana mero ni nyuma ya mutuma kumoronta akiugaga narabaraganirie ithurano cia Sako ya menya na agitetera Mutia augite nto ithingia kuri na mushore wawe agwatagira nikenda ayukia utongoria wa Sako ino ontubarega gwane akiyama mama ingi na nikio giatumire athungirira gutigira na urungamia kirithurano ino na urete DG Mutuma kumushwa uthio kwa uthio indiria rina gintu gia kumwira bantu ba kugenda kiri nyomba cia nteto takabo boteganite Mutia ariuga kurega kwigushana kwao kungi ni tauntu naregire iromba ria beria kumutethia kuruwana Gavana Dennis Mugendi enainu tigana nani na wanseburatu seburane intomwa ya bisa munene wa urimi kaunti ya Meru James Mutia kiri munini wa Gavana Isaac Mutuma ntoithinkia na arimwira nati kumuthombia utheri nyuma yawe gutwiria uma kiri kithurano gia Sako ya matatu ya menya ndiria Mutuma arenda gutumia manya jawe guciikira mukarigiti uria kwenda antu akiama ba Sako baithurira bari bongwa ona ndepute Gavana kwa kiare TV-ini akiwa nanga Mutia na kuleta ando kikundi oi munene okwa na winde mwete shima muno na ni utironda muruma no oyo yonchoa nkiri akanjiri onchoa ntemurede giori akanjiri onchoa endo bichie ko gelegere neke ugetha kubunde buthuki tena kubati uri tu woni na munene okwa ta bantu mbeto bichine woni kwetha na nenda bengi muno lakini tona munene onge ombere amantu TV-ini no Mutuma onto ethingia wewe tombera amantu TV ende onto no rambere TV nango chogire munene na buru ngo choge ni yete buru oe muntu munene muno na Gavana Kawira na akwere pawe nyinge muno na akwete kina beche nyinge muno na akwete kina mochayo munene then Meru County inamba tu na kuria mocha mosara jura Kawira etheri atia then munene onto de munini oku na ndio bichi na kwa yale na eku ankwenda okwira manto ya Sako emenya utie no Mutia kuma woni ndi office of thirikari kanto mana anto baeta kurungamira githurano baeta kubutha githurano kemenya Sako kwethe ya kwina timu inge yare kuna timu yele kuna timu yeto e support Mutuma na kwina inge yare riku bangi bakwenda nyanda menyi beko ni baeta ba trima timu Mutuma ina barwa yandikire merito yantu ende wako kwenda otarwa na bwana Mutuma garanthe no ro kwenda kwa chamani bwandika list yenu bara bangi batena akia kutheta ende ba tena Mutia kuma tena ko munene wakwa kwenda ko tena Mutuma Mutia kuma baba itu ka Mutia imbewe ngai imbewe ngai yeje Bwajairi akira Mutuma atoka ngugi ya undereva kana makanga ithuki ngugi ende bajwagi wana getha kwenda kuma kike amakamenya na ngampe makanga na ngampe ndereva na ngambure matatu woni ngoya kwa mbere kuita yare matatu ndare matatu ko nda ndereva nda makanga uthebi ndeviatia lakini nyoka makanga igira na mwata kwa makosa hiyo ko te makosa kwa makanga akinyoka ndereva kwa makosa hiyo na bwaja thatu lakini awenda tu no ure manto takabanga ochogeria onto ngwathigirite te anzorenda anzo omyo bicho utenda tu support mama ndio tu amwero mu support wenga itango na muntu ni ande mu support kabisa na ngamwa heshima na ngamwa tio ene kithomo gia kuba na Mutuma nte kwenda kithomo giku wente nte kwenda kithomo gia kuthura Gavana teme ya kuthura muntu rompete ngui kithomo giunte kwethia atia na achonga itana kithomo giuti Mutia iyo mimi sijasoma hiyo bwana reverend na o reverend yokwa ukatha wona kwa Mutia thuki itora mono mbeto bichine ndomberani kabisa antombera ma TV-ini kitha wona kwa nguthukitie kanda bwithe butibui utekwenda mbeto bichine na wo reverend kwa wo thomera Biblia bro mbeta kana ndombere ndakibishare ku akwendo yeloi ko nenda muruma tanda mwari akwinichia na imunene pio lakini ande muro munene kuna edo reverse mentorship ankwenda munene we onto nawe na munene onge witwa Gavana na munene tiyo mu support warombere kura bubele thai uritine
bire bioro wa muntu tinyamere kanyua dire thani endeka kolia matondo nsemeni kuraya onto bayoro bichine we na excellence kama na Kawira Mwangaza mwe support burite ngui Dennis Mugendi, Weru TV, Adhiru Jine, Yembe Central County ya Meru.